Clear tu le ngai thatu zong te chibai le vekule mei ni som panga sang ni som ni panga ania India le Pakistan buaina mai ba ka khovel chanchin thar lang sar zual then khatte kan ngai thlo ve thung don ani Prime Minister Narendra Modi chuan tholeni khan Adampur Air Base Punjab lo in Air Force na thok tu te nen inkom na hunan mang hala India le Pakistan in kar bo ruak that lo lai le Pakistan fir fiak pol mun pakua be pui tha kan i nuwa atlo voi khatna ni India hian thotani zan khan operation sindur kalpui mek chu acho lailok ria ma se operation hi top san tin ani lovin Pakistan lamin che dan ron chu dan azir zela changle tura in peireng tu atar langani Prime Minister Modi hian TV kaltlangin thotani zan khan rampum huap thu cha asoya hei hi me ni saria Pakistan fir fiak pol laka operation kalpui ani nuwa ram mi pui ma a thuwa soi voi khatna ni PM chuan Pakistan malak na le apui thin fir fiak pol tukdol tur chuan malak ani zel tur thuwa soya chu mai ba ka nuclear ral thuam manga invauna chu an pai dai mai don lo tia soibok India chuan fir fiak pol be le na tan ti dan thar an kalpui zel don ti soin hemi soina tan hian new normal ti tong kama mang fir fiak pol te hriat thiam zong ang zela che chhuah ani tur thu a soilang bok kumsang ni som paruka surgical strike le sang ni som pakua balakot air strike nei chungchang po soilangin Modi chuan fir fiak pol laka zero tolerance kalpui chu khovel monom jok siamna tan apoi mo hle ti atar langa Pakistan ne na fir fiak pol chungchanga in biak na nei chuan omzia anei lo thule Indus water treaty ti top chan ani thu te soin fir fiak pol ne na tho ho reng chu thil thei ani lo thu atar langa ni Modi chuan Pakistan army official then khat fir fiak pol mi le sa thi buina hunan man pui chuan Pakistan chu fir fiak pol thlop zonga anin rel bol na tilang tu ani thu po soilang bok Indian Force 10 an Beijing ami Bahal Walpur le Murid ki chu fir fiak pol nun chan jirna mun pui ani thu soin helai mun hi fir fiak pol be na sang lo thleng to te nen in zom na thuk takan nei ani atia chu mai ba ka India chuan Pakistan hiang lai ma in dona tuala a hne lo ngai lo ti in Prime Minister chuan a soi bokani India Foreign Secretary Vikram Misri chuan me ni som pakwa hian tunlaya India le Pakistan in kar dinhmun kim chang chu Parliament Standing Committee ashil fiadona Misri hian committee hi Foreign Affairs chungchanga harsana sang om thina le Bangladesh le Canada ne na India in kar boina po khan thil thleng sang te alo shil se to thin bokani committee chairman le Congress MP ni bok Sasi Tharoor chuan thotan ni khan Misri hian rampani in kar boina chuak chungchanga chanchin kim chang in shilsian na hun anei tur thu hi alo soi to he malak na te hi tun hnaya sipai thachak na man ti top lai lok den chena nei tur ni in atar lang bokani Indian Prime Minister Narendra Modi chuan nili chung an thenom Pakistan nen anin be nuwa fir fiak te be na ato reng chu na tak zelin a chang le don tia soi tun hi in do hun ani lova fir fiak te hun po ani chuang lo ti in Modi a hian lai puile van sanga in do na satak om nuwa van tlang ma tu cha asoi ma sak bera soyani in do na hi Indian of Kashmir ami fir fiak ten mi som ni le parukan tha kal zela thleng ni in India chuan Pakistan a hel ho tia apua Islamabad chuan heng pol te puinia puina chu apha thungani US in palai na thokin nuclear nei in thenom ram te hian kar to pa khan in ka hayan puang zuya lelam hian an line ral ring hle tiero an soi ve ani India hi mi fir fiakin an beile ani chuan channa na tak kan pe ang ti in Modia hian thotani jana thu cha asoya ni fir fiak na le sum don na thila in biak na chu akal kop theilo atia hei hi tu naya US President Donald Trump India le Pakistan chu anin do na anti top ma chu a sarkar nen an sum dong theilo ti channa ngai ani tuile thisen alwang kop theilo ati boka hei po hi India le Pakistan ramten tui in sem na tur in rem na an nei Indian ati top asoina nia ngai ani boka Modi an thu cha asoi ma hian Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif chuan injini khan an ram chu amala tu an ni thu soin kan za omna kan digna le keimani in zana hi kan nun na ai poin a hluani ati ani tui chungchanga har satna an nei chu monom taka indor tonin India nen anin rem thoi thei abe sei ti a soibok thotan ni vekha India le Pakistan sipai ho tulok te chu
kar to batanga an kalpui chan in ka hai kalpui dan tur kim chang soin anin kom boka Indian Army chuan le lam hian sipai chakna manga innor chu ti top atul hlea an ngai ve ti an puang ani le lam hian ram ri le ral matonga sipai da ti tlem tura malak po tha an ti ve ani ti in thu an chua bok India hian ninga ni thlinga himna kai hnoya khar tura ati to thlona tumhmun somthum pahni chu civil mi te tan ahong le to bokani tun haya inepna borwa khi rei tak loin mil lo to India le Pakistan in kara anasa le ber ni in Himalaya tlang dunga Kashmir in chu in voi ni an loin do to a he mun hi anta ve a chalma se tlem ve chau an thunun thungani inepna borwa khen in dona tak ashin mai hlauna alian man hlea ma se ni rei takin beilovin in ka hai ani zui ta ni karma sa ani ri chungan in ka khan mi eng maza thi anom tian puang ve bok injin ni in ka hai puan na tama chuan thi na le thil chia tam tak thlen tu in do na hi ti to wat a hunani ti a soi India le Pakistan hian sipai changna manga in be na hian ne tu zo ka anin chal ve bok karma sa ni lai ni khan India hian Pakistan of Kashmir mun kwa chu April ni somni pania khwal jin te tlo thin mun moi tak pahelgama fir fiak te chet na chan let na ka pa hemhinuwa hian India le Pakistan hi ram ria lai puin an kap zuya John le at thona anin ka thak sak nuam ve ni nual ve ni in anin soi bokani in ka na sajel nu an sipai mun ve po in ka sak ni in anin soi bokani India thu nei tu te chuan Pakistan Air Force mun som pakhadan kap chian in an soya heng zinga hian an khopui Islamabad bula Rawalpindi ami po atela India hian Pakistan chuan line of control sula sipai somthum panga tanga somli vel le an thlona then khat an chan ni in a soi bokani Pakistan point Indian kana te chu an Air Force muna atlanual ti apuang bok India hian Pakistan of Kashmir mi fir fiak te omna mun kuwa akana hian helza chuang an thi ni in a soi bokani Pakistan sipai te point India sipai mun somni le paruk chuang an beya an khopui Delhi chunga po drone an kablu ti a soi India point Pakistan thilka chuate chu an Air Force muna atlanual ti a soya Delhi a drone ka lu chungchang ero engma soi lowani Pakistan hian Indian thona panga aka planin a in soya hengzinga pathum hi France Rafael ni na soya India chun engma soi lova azad po soi lova hetila hian pathian ni khan in lo chu indona thil thleng pa ngai ani thu a soi Pakistan chuan Indian pilot pakhat a thlona tla atanga a in per chuak an kol mek nia soi chu ani lo thu a soya India point kan pilot te him takin an lo kier ti in a soya ni defense lama India ma son na le ma chop then khatte India here sipai te man tur big satellite anei tam to lo ti sia in space based surveillance pathuma kalpui meka he project noya hian spy satellite somnga le pani ka chu atumani kumli chunga ti fel tura ti ni zet ma se tu nai Pakistan nen an boina wangin mamona sang zola kum khatemo kum khat le chan ve chunga ti fel tura ti anita zo ke SBS 1 le SBS 2 te du khoblo na wangin Cabinet Committee on Security chuan ni kumok to bar a khan he project tan hian sum crore sing ni sang ni le zanga zet chu lo da to ani SBS 3 noya hian ramchang kang te tiangin private company te po anin rol dona satellite somthum le pakhatan siamang abak somni le pakhat chu ISRO na siamanga Anan Technologies Centum Electronics le Alpha Design te hi satellite somthum le pakhat siam tura thlan an nitani heng satellite te hi tunlai thiamna changkang artificial intelligence manga thuamani dona Elon Musk company SpaceX pon asiam chona konga le aka chulama apui don bokani DRDO le Bharat Dynamics Limited le Bharat Electronics Limited te thokho in ansiam chua long range land attack cruise missile to Athens Greece Difia 2025 exhibition until velia mimit ala le hle mai hemishal danglam na chu ri ayam muanga athok thei bik tla thiani kilometer sang khat vela thui kap thei in ri ayam muanga atho awang hian melma te tan lo hriat man har sat pha don ani Noida ral thuam CM2 company din thar Veda Aeronautics Private Limited chuan Suer Sastra MK1 anti aloma ka chu chi drone le missile ni kop chu Indian Air Force te kuta ahlan tanta IAF le VAPL te hian kumsang ni somni pathuma khan crore zathum hu contract zia kin hetiang drone missile hi
IAF tan zahni an siam don smart unmanned munition system ti ni in meter thum point panga sei atha meter thuma hlai ke som ko arit kilometer za som nga chuang kap theiani IAF chuan kumsang kha zakwa somria chhuah siam dai to in do helicopter Mi-35 hin te chu kumsang ni som thum vela choltir to atuma Mi-35 hlui to tak te thak nan hian HAL siam light combat helicopter prachan za som nga le paruk zet khor sing ruk le sang ni manvel leiturin cabinet committee on security chuan march ni som ni paria sang ni som ni panga khan thuthluk na asiam to bok prachan le thar tur zinga som kwa hi Indian Army te tan ni in abak som ruk le paruk te chu Indian Air Force te man turani prachan helicopter hi tuna IAF man lai Mi-35 ai na sang zoka control all sam zoka ladak vela tlang sang tak tak chung vela an test tum phei chuan Mi-35 ti theilo ati thei nual mai missile chini pa in silai lian mutam takap chuak chi apai bok IAF manatan American company Boeing siam AH-64E Apache helicopter paruk label tum mek ani bok khovela ral do na helicopter changkang ber polani missile ba ka silai lian minute khata mu zaruk somni panga vel kap chuak thei apai run mai DRDO chuan vani hypersonic guide vehicle missile siama alaya hol tlangin meter ni point panga vel ni in meter kwa vela se ani aka thui jong chiang takin DRDO hian chiang takin a soi duri lo mithiam te chuan engni vi aya thui kap thei ni in an ring a thlo line a thlona kong ati dang lam thut thut thei hi a thatna ni in melma te air defense radar ta na man har turani India hian ri aya chaka thlok thei supersonic le ri aya muanga thlok thei subsonic missile asiam thiam ve ve to ani Indian Navy te man tur heavyweight torpedo leitumania Italy siam black shark torpedo chu tun dinhmuna le be siam langsar berani IAF chuan air launch flexible asset chuam drone nei beltumin ma alameka heng drone te hi ahowa ka chu chi ni in melma te air defense system ati buai theya inen thlak nan aman theya target an fule fulo zir chian nan a thal hebok tun nai khan India chuan France company siam dajal aviation nen dollar billion sari point panga vel hu in gemnesiakin Rafale fighter jet somni le paruk alei beldona kumsang ni somthum vela in pek fel turani heng zinga somni pani te hi mi pakhat chau thut theina ni in abak chu mi pani thut theina ani tunmain Rafale jet hi somthum le paruk alo le to bokani kha tun din huna France hi India ral thuam supply na saber pani na ania Russia chu India ne na ral thuam sal tamber ani thung IAF le DRDO changdun chuan passenger phurchi thlona Airbus A321 van sanga tanga ram ven himna airborne early warning and control system atan tunlai thiamna changkang sang mangin siam danglam atum mek amingatan ni cha MK2 AEWN CST ni in sensor sang ba ka radar satcom manga thuamani dona kumsang ni somthum vela chuan IAF te kuta hlan felman be se ani Pakistan ne naram 3 kilometer zanga somthum le pani jet in trom Punjab state chuan drone manga in be na laka tanga in ven na pakwa chu khor somnga pakhat point pali seng in ramria ada don heng anti drone system te hian ramri pumpui pathan kuta tanga abuhar thleng a cover phawek don ani DRDO te siam chu drone be na laka tanga in ven na D4 anti drone system anti mai chu tun nai Pakistan nen kan in do na tangkai hleya D4 hi drone detect deter and destroy ti na ni in tun kum march ni som ni le pasaria Indian man chanani mani loka an siam zo ani chu drone te takte thlengin alo human theizela drone mu vele anin biak po na ati boi ngal theya drone chu ati chejui ta thina ni Aero India 2025 khan India hian vehicle mounted counter drone system DRDO le Adani Defense and Aerospace te changdun an siam chu alo so to lir thia wa chi drone laka in ven na ni kilometer som bial chunga drone chu alo the thein alo kap chevek theibok India hian integrated drone detection and interdiction system ama siam leu tu hnaya man thein a peiboka heral thuam danglam na chu laser mang ani na hiani he laser eng chak tak hi kilowatt ni vel power nei ni in melma drone kilometer khat bor velami chu thelmi lovina kap theibokani DRDO vekian directed energy weapons anti mai laser eng chak tak manga melma be na man ruapo an peile towa heral thuam hian missile slai mu ti vel manglovin laser eng chak tak manga he eng hian power
ngel kilowatt som thum vel aneya helicopter drone kilometer nga bialami chu thel lovina kap chat chat theyani DEW chidang microwaves mang chi siam turin research an be tut mek boka 10 kilometer som ni bialami melma te drone thlona kap thei tur surya an boi pui mek boka surya in aman tur laser eng hian power kilowatt zathum vel loi anei do na apui khopang le kumsang ni som pariata parliamentary report ang chuan India ral thuam tam jok za som rule pariat borwell hi a hlui to a za som ni pali chu tun lai pa ngaya abak za pariat ti chau chu changkang tak zet a ngai ani he report an ti chhona po kumsari vela lo ni ta hetiang zir chianarin tlak tu hnaya om le ri lo a percentage so khi danglam ve deuh to nge yang le tun kum defense budget po crore noi ruk point pariat pakhat vel da ani in kum hasa ain za pakwa point panga bathumina tamzo ka tun kum hi India sarkar chuan defense lamatan year of reforms a puang boka theito pa mason tum kumemo in siam that kum te po kan te theyang chu defense lama India ma choble tum te hi apui fu hlom maya a lo tlin don le don lo te a lo tlin hun tur te kan soi thelo na chungin India ramro pui zia le len zia atilang kan ti theyang kumsang ni som ni palia khovel puma defense lama sumseng tam ber ram panga te chu USA China Russia Germany le India te ania India chu panga na ani ve wanga ni engponi se hunin engkim ala shildona ilo thlir jel phot mayangu indona thil thleng ngei chin propaganda le fake news te hi om tel ngei tura ngaila fake news ti hian Pakistan in India mun pe mo kap ta se India la minan kap lo ti ne mo Pakistan in an airbase an kap lo tiang te hi ani ome Rafael ka thak thu kha Pakistan chuan India in helmun pui pakwa ngot abe jum khan India fighter chuan vor Rafael bathum ngot kan kap thlan tia heba ka hian Su-30 MKI le MiG-29 te po an kap thlanin an soya India lam chuan kan pilot te akimin an lo hole an tibok Rafael thlona bathum ngot an ka thlak chu khovel point an oi lo ani kha ma se pakhat ero chuan kap thlange ni in media sang sang te chuan an ngaya India lam press briefing a chuan an kap thlo ti in an chang ve thung IAF thlona Rafael pilot Sivanji Singh kahal chu ka thlak le anga soi ero thu chiang hriat har deu picture an ti la hi ani nang phian loi si PM Modi a hian India fighter jet thaper an kap thlati hi puan arem tiri lo nge ni zo kang le BrahMos missile mun ka Pakistan chuan a missile Fateh missile mangin BrahMos missile da thatna Jalandhar district Punjab munami chu an ka thu an soya India lam chuan an kap lo nin an soi thung ma se satellite image sang sang atang nan kap nge ni in media lam chen khat te chuan an soi ramria be ma satu ya inpu he thu in chu kher hi chu sang khat lian lai an thu in chu thinania Indian min kap ma sa ti le Pakistan in min kap ma sa ti ya inpu na reng ania tun operation sindura po in ka hayoma Pakistan in ka hai bo che in min ran kapa an thu soi dana chuan Indian min kap ma sa an ti lau thung he thu a kher hi chuan khovel in Pakistan hi tha thoma satua an pu de vek thungani friends chuan an indo long lian thlona phur thei chi Charles de Gaulle chu India pui turin athon chuak ni in media then khatin an soya hei ero thu dik ani MT fin fia ani ri lawani asim munir biru in ka hayan puan nuwa Pakistan in India aron ka na India in a chan let na kha ana deuh nge nia an sipai ho tu luber General Asim Munir pahelgam beina mi jangnap tu bernia ngai chu lei hnuai abiru na mun him an siam bangkara abiru ni nan soya he thui Pakistan lam chuan thu dik lo ni in an soi ve thunga indona kan ho tu pa ber biru ta dai sila asipai te ril ru anwal dan tur chu kan thathiam mayome India mi pui te chu Turkey tlo lo tur le Turkey serial te en to lo turin an infuya Turkey a hian Indian tourist tam takum tin an kal china an tourism atlak niam pha in an ring hial ani kha heti lai hian Turkey chuan ral thuama Pakistan a pui mai ba ka an fighter pilot te point India an be pui ni in thu thang om boka Turkey hian Pakistan hi a theyanga nga tan pui zel atum ni in thu thang om bok tuna po hian Pakistan chuan Turkey drone sajet mai Biraktar TB2 chu India be nan aman tangkai ber le drone changkang anga ber po ani rengani India chuan operation dos ti mingpuin Turkey lir hing na satak February sangni somni pathuma ator khan tranpuina tam tham takalo thon to ni kha
khang India in atran puina te kha sedu mi alowa Pakistan tana ral thuama apui reng mai hi India tan chuan aril nu dan thak hle meya mangan laya khong a atran pui tu do zongan khosak du dan hi a thiam jim thak em bokani nuclear dan be thu news channel sang ten Pakistan nuclear facilities zinga pakhat sargoda bulami Kirana Hills anti chuan kap ni nan soya he thu hi India lam press meet a journalist te chuan zotin thu thanga tamsia he hi dikeman ti chu Air Force lam thu nei tu te chuan Kirana Hills be anilova nuclear ral thuam omem ti pon shel lo thule an nau te pon an be tur an shilna hilai mun hi atel lo ni na soi bokani amai ro chu he thu hi adik ngei ni in media lam chuan an soya comment na te exa te po he thu hi adik ngei ni in afre chiang in ti te chuan an soi bok an soi zel dan chuan he nuclear facility be ani wang hian Pakistan chuan US chu inrol turin an ngen ni in thu thang awmani he nuclear mun pui hi tlang hnuai le vera om ni in an soya alu ka chu India lam hian kap che in an nuclear warhead te po alak son theilovin an siam ni in an soi bok India lam hian phaviang ma se lai mun satellite image satang te in be ngei ni in an ngai ani India nuclear mun kan be lo ti ma se US mithiam te chuan nuclear jungzam pu dru awmem ti en fia turin Pakistan a mithiam an tir ni in an soi bokani India midel lam chuan airport tam takan kap chian ni an soya ai lam chuan Jammu le Kashmir lam hnaya notam ti chuakin civilian thlona te thlo aphal lova India thlona te Delhi marlama thlok om lova heti lai hian Pakistan lama chuan civilian thlona thlok ala tam viau maya Karachi Jinnah International Airport Islamabad International Airport Faisalabad Airport Allama Iqbal International Airport Lahore Multan Airport ate ala operator chumhun chen khatro thlok lut le chuak om to lo thungani India van boruak vena thaber a ngai S400 chu Adampur Air Force mun bula om chu CM400 AKG le C802A anti-ship missile mangnan kap chiani in media lam chuan an soya hei po hi India lam chuan thudik lo ti in an soya he S400 hi J-17 fighter jet 10 an be hian electronic warfare thlona ven na hnuaya an be nin an soi bok he thu po hi media then khat chuan thudik ani ti in an soi ve mek bokani khovel changkang zela indo dan pu danglam chho zela thi chil drone tele surveillance drone te hi indo na man ro poimo berani chho zela Russia le Ukraine war a po hian drone hi na sataka manani kha drone chu ral khata tanga thunun ania wangin an lo chane mo ani point machine nuna hlutak chu hlau thon oma alo aum lova hei wang hian indo na mathaya an mang ta zel ni in alangani USA chun atira India lam chang angin thu te han nei ma se asasia chun a fachuam Pakistan lam awon le ta tho kan soi tuangin USA India hi ama ham thana tan lo chuan India hi du sangai mi lova tuna po Pakistan chuan economy a chiat em awangin international monetary fund a poisa pu kan dila ram sang in vote kan nei veka heta hian USA India lam awon ani chuan an poisa puk tur hi ado dal theini in an soi lain US chuan Pakistan in India ado chun jom zel theinan poisa puk tura hian ma lak pui bok nia ria tani hei mai alani lova US based company Mizoram chuan satellite image poimo pahalgam image tam tak chu Pakistan rama atho pui BSI farm nena ape ni an soya hei hi pahalgam boina thlen ma thil thleng ania helai boina chuan mun thala kom jane tak mai an pek hian Pakistan chu India a boina siam turin apui ti lo rual ani lawani China chuan Pakistan a bungrua le ral thuam an sipai thlona lian Guilin Aerospace Limited kut chuak Y20 mangin Pakistan nena athon nia an soi chu China chuan a phathunga thuleng wak then khata chuan China hian a 5th generation fighter jet chengdu J20 manga IAF Rafale kha ka thlak ni in an soya hei hi thu chiang om lo bokani Port of Karachi anti Pakistan longchulna lian chu INS Vikrana tangin India chuan a be ni an soya helai mun hi akang na se hle ni in soi ma se Pakistan ero chuan thu thang mai ni in an soi ve boka a fiana turmu mal akang lai an kap lai le adangte media lamin proof an nei lo wangin an pha ani theyangem tui puilama indona chuan India Navy te chu Pakistan tan dozo rual ani lova tui pui indona ral thuam la tui hnoi long submarine India in man mai thei som paruk kan nei lain Pakistan chuan pahni chi man mai thei an nei mek thungani indona chuan thudik sia thi thilhar satang mai ania
ale lam ve vein an chan thana nai chu soin Myanmar te beina an to an soi chuak thadu lo fo thin tun Pahalgam boina po hian India thu le Pakistan thu hi ain persan na salhom maya amuna om ni lo chuan thu dik lo tia lo tran ko bak po hi fin thlak ber kherin arin om lo ani news source rin tlak zwal chu ma se heng channel sang sang te puan dan ai nang lova kan ina piang kha an dik ber lem lova midang en kha dik lo ngot bi lo ti te po se tel tai la Pakistan in thu dang an neya India thu la dang bok middle pani in sai om dan an soi pakhatin anon a khoya pakhatin amei a khoya asai om dan an sil fia dan ai nang lo de wang hian ina chen aw mani Mizoram kan hi mem a thu chau chuan Mizoram hi Pakistan hian min ka phak ngei maya mase Pakistan hian ICBM anti khomwal pui dang ka phak missile an nei sia tani lova chutia ni chuan ballistic missile man ngai do na ni ballistic missile an mangani chuan India ko pui tam takaron thlo khu mangai do na akal konga hian India air defense system manga lo ka thlakna chan si 100% in a chiang tila kan soi sual em lawang chumo kan tor theidan kongero kan ram pachia jengai tu hian a huprom hle inalang central atanga kan donte tax revenue wa share kan nei te hi ani de umaya hebak chu project te central sponsor scheme tam tak kan nei tele tranpuina age kan mu te hi ani de umaya kan state hen de chu revenue kan nei tlem zia chu kan theve ko me thilom thei chu central atanga kan sum mu tur tam tak hi ti tlem ani lawang ti soilok thiam har sa hle mai mandek po khan sarkar hathok te kan ni khat hlo pek te po ani kat te po ani kha kan poisa don tur ti tlema central sponsor scheme tam tak ti to pani chuan keiniang state pachia chuan engtiang takin nge kan tor veta kang le